Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza. Bwana wetu asifiwe kwa jioni njema. Kandi Imana ishimwe ku bantu bose bateranye. Na Mungu wetu apewe sifa kwa nyinyi ambao mmeweza kukongamana. Abo twabanye mu gatondo. Wale ambao tumekuwa na wao asubuhi. Nabaje uyu mugoroba. Na wengine ambao mmekuja jioni. Tubahaye kaze mu tunasema karibu. Tushimiye kandi ubuyobozi. Tunashukuru leadership ama uongozi bwatwakiriye ambao umetupokea kuko babikoze mu gatondo kama vile ambavyo wamefanya asubuhi. Natwe turabashimiye. Na sisi tunasema ni asante. Ari umuntu ndari nakiriye twazanye. Kuna mtu mwingine si kumpokea na tumekuja na yeye. Yaje antwaye mu modoka. Amekuja ndio dereva wangu. Ndamushimiye cyane. Na yeye nashukuru sana. Ni umuntu mwiza. Ni mtu mzuri. Azamfasha iyo najina. Yeye huwa ndiye anakuwa dereva wangu ninapopata fursa kuja Kenya. Muheze umugisha. Luka 24. Luka ni sura 24 cyangwa se 24 24 n'umurongo wa 22 23 22 23. Turaza gusoreza mu butumwa bwiza bwa Yohana. Tutatamatisha katika injili ya Yohana ibice 12 umurongo wa 32 33. Ukurasa wa 32 33. Dusome. Acha tusome. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse baje ku gituro tibasangamo intumbiye, nuko baraza batubwira ko babonekewe na marayika bakababwira ko ari muzima. In addition, some of the women amazed us. They went to the tomb early in the morning, but they didn't find the body. They came and told us that they had not seen a vision of an angel who said that he was alive. Yohana 12:32-33 aravuga ngo Yohana 12:32-33 anje nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yenda gupfa urwo arirwo. But when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. 33. He said, this is to show the kind of death that he was going to die. Nuko karibu rero. Karibu sana. Turi ku ijambo rivuga ngo tuko kwa neno lisemalo processus ya gakiza. Njia ya kupata kutuletea wokovu. Kugira ngo tugere ku gakiza. Ili sisi tufikie kwa wokovu. Haba intambara ya manywa nijoro. Kuna vita ambavyo ni vya mchana na jioni. Kandi intambara yakomokaga kuri Satani. Na vita ilikuwa ni kati ya shetani. Kubera ijambo Imana yavuze. Kwa sababu ya neno ambalo Yesu amezungumza. Yaravuze ngo uyu. Amesema huyu. Ngo azagukoma agatsintsino. Yeye ataweza kuweza kukuuma kisingino. Uyu nawe azakumena umutwe. Huyu naye ataweza kuponda kichwa chako. Satani yumva uburemere bwo kumeneka umutwe. Shetani akasikia uzito wa kupondwa kichwa. Agira umugambi wo gushakisha uwo muntu uzamumena umutwe. Akawa na kusudi ya kutafuta yule atamponda kichwa. Mirango niyo makuru twari ko tuvuga. Hiyo ndio habari tumezungumza asubuhi. Hanyuma twari tugeze ku ijambo. Na tulikuwa tumefika kwa neno. Nivuga ko Yesu yajanwe mu butayu. Bali nasema kwamba Yesu akapelekwa kwenye jangwa. Ariko ntaraje aho twari dusomye. Before nikuja hapa tumesoma. Nzahavuga ejo cyane. Sana kesho ndio nitazungumza. Naringize ngo nunganire uri ya mwene data. Ningekusudia kumuunga mkono ndugu. Wavuze ngo Pasaka ngo si abagore ngo ni abagabo. Ambaye amesema Pasaka si ya wanawake ni ya wanaume. Naringize ngo mwunganireho gato. Ningemuunga mkono kidogo. Ico yarashatse kuvuga ariko. Kila ambacho alikuwa anamaanisha kusema. Yarashatse kuvuga ko alikuwa anamaanisha iyo kera hapo awali iyo hageraga ibintu byo gupfa kama kungelipatikana nafasi ya kifo bavugaga ngo abagabo ni biru wangesema wanaume enendeni mkufe. Bati ndambara ubwije kwa sababu vita imekuja
wanaume enendeni kwa vita, nibo bagomba gupfa. wao ndio wanastahili kufa. Ningako yarashatse kufa, Ni hivyo ndivyo alikuwa anakusudia, kandi niko byari bimeze, na hivyo ndivyo ilikuwa. ariko ubu nyine intambara zose, Lakini nyakati za leo none uko zirarwana n'abagore n'abagabo, hata wanawake wanapigana vita na wanaume. Noeli Christmas ituma abagore baza bayumva, sababu wanawake waelewe sana, bavuze kubyara, ni kwa sababu wamesema kuhusu kuzaa, kutwita, kubeba mimba, amezi 9, miezi 9, ukabyara umwana, na unazaa mtoto, kurera, na unalea, ubabare, uchungu. urumva iryo somo baryumva cyane gusumba wao twebwe. wanaelewa fundisho hilo zaidi, nuko twabivuga, hata kama tuonge, ariko kandi barabyumva, lakini wao wenyewe wanaelewa zaidi. ariko kandi mu rupfu rwa Yesu, lakini katika kifo abagore cha babaye Yesu, indwara biteye ubwoba, wanawake wamekuwa shujaa bayo gufatwa kwa Yesu, baada ya kushikwa kwa Yesu no guhambwa, na kuweza kuwekwa kaburini. Abagabo barahunze, wanaume walitoroka kubera ko bari bazi ko ari bo bashakwa, kwa sababu walikuwa wanajua wao ndio wanatafutwa, wao ndio walikuwa wanatafutwa, barihisha, wao wakajificha. nono ngo bamare kwihisha, walipojificha abagore ngo baragenda, wanawake wakaenda, kubera ko bari bazi ko nta ngaruka zibagaruka, kwa sababu hawakujua kwamba kuna madhara yoyote. Hahigwa abagabo, kulikuwa kutafutwa wanaume. Murabizi no muntu nda mugore wari uri mu gihe Yesu yatowe, kati ya mitume hakuna mwanamke. Intumwa ziravuga bati baratwisha, kwa mitume akasema tutauawa, baja kwihisha, wakaenda kujificha. Abagore rero, wanawake ndio tumesoma hapa, ngo mu gitondo kare alfajiri barazinduka, wakaamka, ngo bari bajanye ibihumura neza, walikuwa wameenda na manukato, kandi cyari kibajanye, hakuna jambo lingine, bari bagiye ngo gusiga Yesu, umurambo wa Yesu, walikuwa wameenda kupaka msoga wa Yesu. Bamenyereye kawaida Wayahudi, umurambo ugomba gusigwa ibihumura neza, msoga wangestahili kupaka manukato. Baragenda, wakaenda, bamare kugenda, walipoenda, bashitse rero, walipofika kaburini, wakapata Yesu amefufuka. Isomye Kiswahili, unaposoma Kiswahili, kiba ngo wanawake wa kwetu wametushitusha, abagore biwacu, wanawake wetu badukanze, wametushitusha, bazanye ikintu, wakaleta cyari kimaze kuva mu bitekerezo, ambacho kilikuwa kimetoka katika mawazo. Wahambe agize iminsi 3, mtu alikuwa amezikwa kwa siku 3, ngo bavuge, waliposema kwamba amefufuka, wakashtuka. Mbaye mbareke aho ngaho, acha niwaachie hapo, zahavuga ejo, hapo ndio nimefika. Yesu yazutse, Yesu amefufuka, kuko Yesu aracari mumva, Yesu ndarazuka ejo, niho amakuru yo kuzuka tuzayavuga. Sasa hii tunaenda kusema ako kaburini hajafufuka. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Hanyuma Yesu na ijambo twasomye, neno ambalo tumesoma, araba ngo nimara kumanikwa, akasema wakati nitatundikwa, nzirehereza mahanga, nitaweza kuita mataifa. Ayavuga rya jambo ryo mu butayu, alikuwa akisema neno kwenye maskani, kama vile nyoka kwenye jangwa, kama vile nyoka yamaniswe mu butayu, kama vile nyoka ametundikwa kwenye jangwa, ngo niko umwana w'umuntu azamanikwa, ya kwamba ndivyo mwanadamu atatundikwa. Kandi umwana w'umuntu yacumuriye ku giti, na mwanadamu ameasi akiwa kwenye mti, agakiza kaje kagana ku giti, lazima na wokovu utoke kwenye mti. Wibuke ko Adamu, kumbuka Adam, nta kindi cyaha yakoze, hakuna dhambi nyingine ametenda, usibye ko yagikoreye ku giti, isipokuwa kula tunda la mti. Kandi niho Imana yari yambwiye ko ari intsinzi, na Yesu Kristo mama hapo ndio kuna ushindi. Ku giti, ameomba kwa mti, tukagikoreho, usiguse. Imbuto yari ku giti, tunda ilikuwa kwenye mti. Adamu nawe yaneshereje umuntu ku giti, ameshinda mwanadamu kwa Imana mti. igira umugambi, the same way na Mungu akasema, waneshereje umuntu ku giti, kwa sababu shetani ameshinda mwanadamu kwa mti, niyo nzakuneshereje on the same tree na mimi. Sema amina. Hallelujah. Yari wiyindi nzira, kulikuwa njia, Imana ari gukora n'izindi, Mungu angetumia njia zingine, ariko lakini iravuga ngo ku giti, akasema kwa ile mti niyo tuzaho ambao umekula ndio nitajitundika niliposa niwakomboe. Yesu agiye mu butayu. Glory to God. Ngo ave mu butayu, alipotoka kwenye jangwa, ngo atoya abigishwa ba mbere, akaweza kuwachagua mitume wa kwanza. ngo amare kubatora, alipowachagua niyo havuye mu Yuda, kukatoka Juda. Satani aracyayiruka, shetani anamtafuta, anawinda, shetani anamuwinda. ngo aragiye kumugambanira, akaenda kumsaliti. ngo amare kumugambanira, alipomsaliti Yuda arababwira, Judas Iscariot akamwambia, arabwira ati noneho rero, akamwambia mbabwira makuru, acha niwapashe habari, umuntu ndi buze gusoma, yule ambaye nitambusu ni huyo ndiye mtashika. Mwebwe murahita mubimenya, wewe nyinyi mtajua, hiyo ndio ishara. ukumuza mubona ambavyo mnaona, mnatazama. Nabwiye abantu aho twari turi, ambapo tulikuwa nimeambia watu tugiye gusenga, tulipokukaribia kuomba, kunabwira nanje byambaye, na mimi ni jambo limenitendekea, hata leo tunafanya. Muna dusengera umurwayi tukagira ibyumweru 3, mkiona tukichukua wiki 3 tukiombea mgonjwa, kujya nukunani